I want to agree, hivyo governor amesema, let us not fight too much na mambo ya siasa, ili tufuatilie ile kazi tulichaguliwa. Na ndio nilikuwa nasema, niliambia Professor Kindiki hapa juzi, Deputy President, uko na bahati, umekuwa Deputy President after 2 years. You have almost 9 months kwenda kama Deputy President before the next elections. Lakini pia hauna bahati, sababu ile kazi haikufanyika for 2 years plus. Wewe ndiye utafaa. Mumeona kama hako na uwezo ya kufanya. Lakini unajua hii nyinyi hamna fujo. Nilikuwa naambia Aaron, anauza hii fujo, anasema nani yako na fujo? Nikaambia sio fujo. Ukienda pale Uragate utaona wale chuka dramas. Ukiona vile wana drama wakiruka utafikiria wako nafuu, lakini si ni kawaida yao. Sasa profesa amefunza university, amefunza watoto wa dunia mzima, au sio? Anaweza toka University of Nairobi aende Jaramogi na afunze, au sio? Ama aende Cape Town University na afu. No tungituika ati turenda kwe-isolate. Na mimi wakati tuliambiwa tuanze siasa ya mlima, nilikuja hapa nikaambia wenye walikuwa hapa, hii siasa umeanza ya kugawa watu na ukabila, it will work more against us than for us. Mulisikia juzi Mheshimiwa Dan Wanyama akiongea Kakamega, akasema mambo very unfortunate, vile watu wanaweza ungana against one. Simulisikia? Na tugeciria ni twendetwo muno ati kana turi aingi muno. Njiraga andu guku gwitu Gikuyu, na no ndimurie inyu andu a Tharaka Nithi, mundu wina atumia ri guoko iguru haha, inua ona mpango wa kando nena twana uciarite, no ndo wako ne muma na mutumia waku, hasara itakuwa kwako. Mundu ina mutumia umwe guoko iguru kana muthuri, si ndio wengi? And then hapa Northeastern, Mheshimiwa hapa ananiambia ati niulize hiyo swali tena. Mtu wako na bibi watatu wako? Hebu inueni mkono nione. Haya, mtu kwao familia imepita watoto wawili, mkono juu. Haya, mtu familia imepita watoto 5. Ole. Mugwaja 7. Ya Nairobi ithui kwaja ithui Agikuyu tiga inyue ithui ni ithui turigicairie Nairobi ni itu. Umuthi Nairobi ni acumari ti yanyu. True or false? Thie gwa acumari urie mundu na mutumia umwe moe guoko iguru, onaga goko kamwe guo na no arora kana ni arono. Mundu wina eri nuthu, mundu wina 4 hakuhe horo yothe. Average ya mutumia mucumari aracia na 7. Family imwe 4 times 7 no ithuĩ tũreĩra nĩ ithuĩ na ithuĩ aingĩ nditivande mũramaumaga tene mũti ũyũ ũguo. No, these injustices are there and it's good to speak about them. Reke moe ivande nĩ mũkauga nĩ inyuĩ aingĩ. So when we say we build an equitable nation for everybody, where everybody can feel safe, secure, you can work and live anywhere within Kenya, that is because that is where the world is heading. Anybody who is telling us to now retreat to a tribal cocoons, that is a dangerous person, not just to our community, but to the world.
And it may not be very popular to say that today, but time will vindicate us. No murakare, no professor no anyu, na ne wito, na mwamurega mutuhe, neguo. No anyu. Tumuoe. Tumuoe. No anyu na ne wito. Ne mwamuheana kwe Kenya yothe. Mumeambiwa hapa kiti ya deputy president sio kakiti. Yani ungiona uikarire giti kia deputy president ucoke uingatwo we umenye we mundu mukiegu pi. Taratiguo. Giti gia kurekereria githio uguo. Nona riu taru ramuthigari atigirwo ha arangire giti. Nĩ mũrona ũguo? Rĩu niĩ ngũikarĩte hau mũrĩ mũrona na ngĩkĩhutia ũguo. Mũrĩithi ũyũ arathiĩ gũkĩra hau gĩkanyitwo ndakahutie. Na nĩ gĩtĩ. That is the seriousness of this office. Si ndio? So we cannot let it go to waste. As the people of Tharaka Nithi and as the people of the region and as the people of Kenya, we must make use of this office to actualize all our development projects. Nimugwitikira turutithanie na inyuĩ wĩra ũcio. Professor aremo ũrĩa andũ magankondi seneta andũ mankondi. Nĩ mũrĩ nyamũkagĩra. Kũrĩa ndaremwo agatũma Aaron Cheruyot. Kana mũriugaga ũyũ nĩ mũkuhĩ atĩ mũtirenda tũmũndũ tũkuhĩ ta Aaron. Nĩ mũkũmũ welcome. Okay. Na President William Ruto akuje. Atembe kwenyu. Atembe. Na alete maendeleo. Yes, so that after 5 years of his administration, ile deni tutakuwa tunaulizana na William Ruto ni yale mambo ambayo tuliambiana na yeye atatufanyi. Na kama ametimiza, afanye mtihani yapite, sisi tunapea kura zetu yeye te. Lakini mtu asianze kututisha hapa ati mimi nitahakikisha ati huyu Ruto atakuwa one term president. Mundu kuirwo kura ni mundu haha ni guoko iguru. Mundu ina kura yake wikuagira yake guoko iguru. Yani nywe mwikuira cianyu. Ndakigwa mukirwo ati kirema he mundu goka amwire kuria mukororia. Ati riu inywe muoe cianyu mutwarire Kalonzo na uria wabangia ta gwate. Etagwo atwa wakoya waja koya riu tunyitane na waja koya tena Kalonzo uga ati ni mutharaka ni wanyu ucio ni wanyu Kalonzo na Kindiki no wanyu Kindiki ni wanyu ni mukumunyiterera nake anyitirire president. Nao maruta wĩra ũrĩa maramwĩrĩra nĩ mũkamanyitĩrĩra mũthenya wa kinya wao. Nĩ mũkamanyitĩrĩra. Mutawashikilia. Watushikilie saa hii na sisi wakati wao ukifika tuwashikili. Na mimi nataka kusema hao wanapiga siasa tumesema tuache wapige siasa, si ndio? Sisi na profesa na president we focus na mambo ya maendeleo. Sababu mwishowe baada ya miaka 5 onanie ko the opposition ni gutinda ngiuga gutiri undu urekwo aya ona matiyo uria mekaga ili musifanye mukimbizane na siasa. Mukikimbizana na siasa kazi inasahulika.